Umuthi atungatia ya arwaru matinda makirurungana tauni-ini ya Nyahururu magithingata thirikari gwika mituki kumahingiria kiria maramiuria niguo macoke wira. No muthi ni twoko ringi kuririkania governor ati turio haha nja tondu ndari ara make any step guka gutu address na ni aramenya andu ake nio maracafa andu aria mamucagurire guku guo aria marathie thibitari na maundu maitu ti maingi maria turenda o atwire riria aka convert our contract workers aria nurses metagwo contract workers riria akama convert at least matweke permanent and pensionable. Sisi wenyewe wamejitolea na tuna haki ya kusema for good care of patients nurses wa PNP. Maugite maticoka wira ginya mahingirio mabata maya maria makoretwo magitindika kuma mwaka-ini wa 2022. Arauga wage bill ire iguru muno no thikiria ta nurses icon 80% ya nurses ni contracted workers matirari okuringana na SRC guidelines tukoria wage bill ni abatitio no. Sisi hatuna shida na bwana governor, hatuna shida na serikali yake, lakini sisi ile kitu tunataka afanye ni kutimiza maagizo ambaye tulikubaliana naye. No na kuri uguo minister wa gima wa mwiri wa Laikipia Albert Wagura Taiti ni ateteire thirikari akiuga tio ina mahitia ni amu maingi ma maria atungatia ya marenda mahingio ni uigiririki wa honge itiganite cia thirikari nene. Mwaka uyu urahitukire mweri wa mugwanja ni twahotire ku promote nurses na aruti a wira aria angi othe aria makinyitie miaka 3 na makiria mata promotetwo riu aria maretia promotion kana me mugomo ni aria marahingirie miaka 3 o riu na koguo mena ihinda riao nginya mwisho wa mwaka wa financial year no. Taiti ni ahete muingi mwihoko ati thengia ya mugomo uyu mutungata morigitani no marathie na mbere ni amuti arigiti othe magomete. Utungata no urathie na mbere tondu hari nurses yothe ti othe magomete. Kuri nurses ingi muno matagomete ta aria mari still on contract acio matari a permanent aria kaingi muno aria magomete ni aria mari on permanent and pensionable basis agi matari kiria matari agi aria twagio no ko tugitua permanent acio matigomete na mewira. Handu-ini ha Inooro TV de county-ini ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu.